여기, Başlayı gel. 뭐다, Yavaş. 여기가, 여기가, 기숙사, 기숙사예요. 네. 기숙사. 네요. 기숙, 기숙사예요. başında kı da okuyup 기숙사. 아, özce bölük etmesi. 기숙사예요. 이, 고, 이건, 이건, 기숙사, 열, 열쇠예요. 네, 열쇠예요. Tak, kosmirece. 근데, 민옥. 사, 음, 감사합니다. 입니다. O anta nasıl kosmirece? Siz puan siliyorlar. 감사합니다. 그, 그라, 그런데, 뭐, 그런데, 그런, 그런데, 저게, 뭐예요? 네, 그런데 그런데, 좀요. 뭐예요? Ben geleyim. 가족사진, 가, 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 가족사진, 이에요. 이, Düşündükten teksten 여기가 기숙사예요. 네, 가족사진, bu общежитие. 이건 기숙사 열쇠예요. общежитие는 ключ. 네, 감사합니다. 네, 토항가 그렇다. 네, 감사합니다. 라마. 그런데 네, 비록 저게 뭐예요? 비록, 헤드게 네, 가족 사진이에요. 얘네가 나온 가족 사진이에요. 이블릭스로, 이블릭스로. 룩스를. 음, 음. 자, 서로 말이게. 자, 뭐 하나가 서로도 니들보다 리한과 투아는 어디에 있어요? 서로 쓰레기게. 리한과 투아는 어디에 있어요? 리한 투원, 리한 리한 구아 맨, 되게 뭐지 딱 하라. bunu ötünek pista. 구아 되게 뭐 일치시. cana 되겠나? 저 뭐서 메넨 되서다 어디에 있어요? 후토플로 준비되는 수로 보다. 리한과 투아는 어디에 있어요? 리한 자나 투원, 어디에 이, 있어요? 리한 맨 투원, Kaydan geldi. 어디에서 왔어요, 매사? 나는 요즘사 어디에서 왔어요. 맞다. Kaydan 어디에서 왔어요. 무슨 있어요 되겠니? 네, 있어요. geldi öyle. 있어요. Oy. 겔딩. 있어요. 잖아 없어요 되는 söz var. 있어요, 없어요. Var yok. 이 Opsoyo 안에서 var. 어디에 있어요? 조건명 없어요. 봐. 어디에 있어요? Oy. Oji 있어요. 어디? 어디 되겠니? Demedim. Kaydan geldin mi? 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? Ha. 왔어요. 있어요 되gen var dedik ama 어디 되gen emni anda? 어디 Tabii 되gen emni? çakalası. Ezgerde estegile. 어디. 어디 대간 물. 이게 뭐. 아, 어디 되gen emne. emni 되gen Kayda. 뭐. Kayda. 이 가이다. 어디 되게 Kayda. 가이다. Значит, 어디 있어요? 없으면 просто 어디 있어요? 가약다. 보다 보다. 가이다. Kayda, 가이슬 작다. kayda 어디 가이슬 geldin. 작다 아, 제가시간 가이슬 작다 주르 되게 뭐다? 주르 음, 많이다 있어요. 뭐지? 어디 Mhm. 있어요? 음, 어순 어디 한과 투하는 어디 있어요? 묘과겐? 리칸면 또한 가이다 주르. 이 가이다 주르. 어디 음, 있어요? 실가 어디 있다고 안 있어요? 좋은 가이다 표현이네. 주르. 어디 있어요? 리칸과 투하는 어디에 있어요? Ki, 그래서 리칸자나 투한 무작다. 이랬어? 리칸과 투하는 어디에 있어요? ki bu, 어, ki su 리칸과 sayıyor. 리칸과 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 또한 투하는 음, 이거 가약다? 각다 Akşegada'da. 집에 네, 있어요. 엄청 독고서. 가까웠다. 집에 집에 아니요, 집에. 집에 집에
집에게. жүрөт деген кандай жоқ. экен? Барды эле айтып коебуз. Бар дегенде сөздү айтып коебуз. 집에 Бардығы не дот көрселер. туураппы, жазылып турат. Of, Суроодо 있어요. 집에 있어요. 있어요. 집에 있어요 деп атат. Үйдө жүрөт анда. Булар үйдө эмес да. Каякта эле? Общага Başka эмне дедик? düştülü? Общежитие эмне дедик? Aa, 기숙사 있어요. 기숙사에 있어요. 기숙사에 있어요. 아하. 네, 좋아요. 기기가 이게 좀 그랬단다. 기숙사에 뭐가 있어요? 기숙사 에메 앞샤가 뭐가 있어요? 네, 기숙사에 뭐가 있어요? 앞샤가다 эмне 무에 있어요. деген эмне 뭐가? болчу? 뭐가 있어요? 무가가 있어요? эмне? эмне 있어요? жаңы эле эмне дедиңиз? 있어요. не dedik? ошо Var. Var. бар. Nega ошондой? ошондо 기숙사에 뭐가 앞шагада 있어요? эмне бар? 앞шагада эмне ошону бар? 대답해요, айгерим. 대답해요. 기숙사에 뭐가 있어요? ушундай айтабыз. общагада үй бүлөлүк сүрөт бар деп па, үй бүлөлүк сүрөт бар болчу го. 기숙사에 뭐가 있어요? 기숙사요? 기숙사에 기숙사요. үй бүлөлүк сүрөт азыр. 기숙사에 사진 yok. 사진 되게 사 돌아. 수렵. үй бүлөлүк кандай? үй бүлөлүк. үй бүлө деген үй бүлө деген эмне? Неме жанагы тренировка кылган балдарды эмне деп коебуз? чоң балдар. Kaçok. Kaçok saçın. 가족 деп жатса болот экен, а? 가족 дебей деген, бирок 가족 дейсиң, а? 가족 사진. 가족 사진. 사진. 가족 사진 дегенде 받침 бар да, кайсы мүчө кошулат ошондо? 가족 사진이 예요. жок. 이 있어요. бизде 있어요 жана 없어요нун алдына келген зат атоочко и же га мүчөсү коюлчу да. 이 коюлат. 가족 사진이 있어요 deymiz. 가족 사진이 있어요 deydik. 있어요. 네, 도라 잘했어요. жақсы, молодцы. 다음으로 넘어갑시다. 자, 이에요는 biliyorsun ki. 받침 barda 이에요, 받침 жокто 이에요 мүчөсү коюлат. Бул качан? Сүйлөм эгер неме болгондо, жанагы зат атоочу менен бүткөндө, карагыла. Мисал айтабыз да, бул китеп десек, китеп деген менен сүйлөм бүтүп атабы? ооба. ошондо иге, мисалы иге дейбиз да биз, чек дейбиз. Ушу чек деп туруп жооп койсок болмок, бирок алектинде андай эмес экен, иге чек деп туруп зат атооч менен бүттү да, китеп деген сөз менен, иеё почему болот экен. Кайсы же болбосо иге, ушул эле иге, уyu десек эмне деп коет? Уyu. 이게 물 неме süt. 이게 우유 деп эле койсок болобу же эмнени коюш керек? Жок. бүттү да. 이게 우유가. 우유, мынакей сүйлөм бүткөндө мына мүчөлөр коюлат. 이에요, же 이에요, же 이에요. ошондо 우유예요. 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 받침 жок да, 우유 дегенде 우유예요 болот экен. Бул сүт болуп калат экен. Бул түшүнүктүүбү? Ушундай грамматикада оңой эле. Сүйлөм зат атоочу менен бүткөндө 이에요, же 이에요 мүчөсүн коебуз. Мисалы, сумка деген эмне экен? 받침мен бүтөдү. 받침면 가방이에요. 이에요 болот экен. кийинки эмне деген сөз бул? 베개 жаздык. 네, 베개 요렇게 кайсы жогошот экен? 베개예요. мына мисалды карагыла. Мисал биринчиден айгерим окуйт, экинчиден Космир эже. 여기가 어디예요? 어디예요?
어디 деген 얘도 қайда? қаяқта? 여기 деген 뭐 있냐? қаяқта? 여기 деген. 여기 бұл жер? 다시 해볼게. 여기가 어디예요? деп 소리 береді. бұл жер қаяқта? жоқ, қайда өлі? 어디 деген бұл қайда? жерде сөйлем майысына қарата отырамыз да. бұл жер қайсыл жер деген болған. қайсы жерде екенін білмей жатты да. ошондо 여기가 어디예요? дейсиңер. 여기가 어디예요? деп таңғаласыңар. бұл жер қайсыл жер? Космилеже. мына сөйлем бүтіп жатады да. 어디 деген сөз бұл зат атауыштың суроолуу сөзү да. 어디 деген сөз. место коюлат да бұл жерге. үй деп койсок болот да. үй деген зат атоочу 어디нын ордуна. ошондо ошон үчүн иеё мүчөсүн коюлат да. 여기가 어디예요? дейт. кийинки космилеже. 어느 나라 사람이에요? 네, 어느 나라 사람이에요? 뭐였냐? 나라 деген өлкө, мамлекет. 네. 사람 деген қайсы адам. мамлекет? адамы. қайсыл мамлекеттин қайсы адамы? мамлекеттің адамы? ошентип суроо беребиз. 어느 나라 사람이에요? майнисте карап отурабыз да. кайсы эле өткөн? 어느 деген эмне сөз эле? 어느 деген кайсыл да. кайсыл э? Кайсыл өлкөнүн жараны? адамы, жараны. өлкөнүн жаранысың. 어느 나라 사람이에요? 사람 деген эмне бул? 사람. Адам. ошондо сөйлем бүтүп атабы ушу менен 어느 나라 사람 деген. 이에요 деп мүчө коюп туруп суроолуу белгин коет экенбиз, 어느 나라 사람이에요? 어느 나라요 дейт экен. жакшы. кана муну кылабыз. кече кылбадык буна? жок, ушуну тапшырма берип аттыңыз беле? же кайсыны бердиңиз тапшырма? Так, мисалды окуп беребиз. Космилеже биринчини окуйбуз. 이게 뭐예요? бул эмне? толук окуй бериңиз. Биринчини ошо мисал сиз окуй бериңиз. 이게 뭐예요? 화장품이에요. 네, 화장품이에요. 이게 물 뭐예요? 물 코스메티카. 화장품이에요. 느껴나? 기인기네 아이게 림글라우스 기인기. 니까? 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? паспорт, документи деген азыр. Паспорт, да? Паспорт деген паспорттун 광. Некен? 무관. 요건. 이에요. точкалар да. 여권이에요. деп мына точка турат. ошондо 여권 이에요. эмне болуп калат 여권이에요? паспорт. бул паспорт. экинчини космилеже. 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? 자, 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? ул неме? 가방. жок. знаки. 직업. профессия. 직업. 직업 профессия. 지갑이에요. 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 되나? 지갑이에요. 네. 잘했어요. 지갑이에요. 주니께 기인기에 딱 알게를. 저게 뭐예요? 뭐예요? 이게 뭐예요? 대뜨겠네. 월사예요. 열사예요. 열사네. 열소예요. 열소예요. 소다네. 열쇠. 예요.
네, 열쇠예요. 느낌사 열쇠예요. 다음, 열쇠. ключа. 열쇠, 열쇠예요. 열쇠. 이게 마지막. посмелее. 어, 저게 뭐예요? 이게 뭐예요? 베개, 베개. 베개예요. 이게예요. 돌아. 음. 니들 보통 저게 뭐예요? 베개예요. 대티gemне бұл ал жаздық. 되겠네? жаздық, ана. Так, кейінгі мындай выражение да ушуну жаттап алышыбыз керек, бизде мындай сөз бар. Ип деген сөз бар да, оз, мат деген бул дам дейт. Мажайо деген тура деген сөз да. Оз, дам, тура екен, карагыла. Эмне деп окуп көргүлөчү. Оз, дам, тура. Деген га деген мүчөсү, Hemen ip матайо, madde. İp матка madde. эмес. Маттан кийин с да болот, почему т окуп алган. Бирок могу тоголоктун ордуна жазып кетет, эмне болуп калды ушунда. Nas. матсе, Nas. 마세, Mase. 돌아, 입마세, 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 도 ip 그죠? mas, ip 입마세. mase, Macayo. 아자요, 맞아요. 맞아요. 되게 돌아 되겠다. 입맛에 맞아요. 오스돈 남ına 돌아 келет 돌아 келетке. Ошону эмне деп ойлойсуңар? Мааниси эмне болду экен? Бул фразеологизм да? Ozdun. вкусно деген сөз да. вкусно. Tatlı, damlı деген не? 입맛에 맞아요. мага жагат деген сөз да. мага мо тамак жагат. Эми менен тамактарды айтып атканда 입맛에 맞아요. 오즈마 дамы тура келет дегендей да. ошону мага жагат деген сөз экен. 입맛에 맞아요. тамакты айтып атканда. Мисалды окуп көрөлүчү. эмне дейт экен? Hanguk. Hanguk. Şen. Şepki. 시기, Hanguk. 임şegi. 한국 음식이 Ose. 스메스다 Ode. була, 뭐 스탄 가스메사. 어디요? Odeyo. 어때요? 네, 한국 되겠니? Koreya. корейский, 음식 되겠니? 빌려주세요. жоқ, tamam. Tamam. 어때요? 되겠 간다이 되겠. 한국 음식이 어때요? 그래서 요거밖에 안 다. кореян тамағы қандай? 어때요? 코리아 тамақ қандай? сен не дейт кес көшмележе? ip масе 맞아요. 네, 입맛에 맞아요. 느낌사. бұл жерде бны мы қатар оқимыз да. 받침대 물 келіп андан кейін 물 келсе двойной м болып қалады. 입맛에. 입맛에 맞아요. 네, 입맛에 맞아요. 입맛에 맞아요. 이렇게 입맛에 맞아요. 코리아 가서 코리아에서 라이트 타막 간다 이렇게 한국 음식 어때요? 사이트스 이렇게 입맛에 입맛에 맞아요. 맞아요. 네, 입맛에 맞아요. 입맛에 맞아요. 이렇게 하면서 이리 жақсы деп айтабыз. жақсы деген не? Не оқып атқан? 좋아요. 좋아요 деп оқып керек еле, бирок кыны оқпай қойғыз. 좋아요. 좋아요 дейміз. жақсы деген сөз. 좋아요. 좋아요. жақсы. ой, өшіп қалды. жақсы. 좋아요, жақсы екен, так. 좋아요, жақсы, 좋아요. кейінгіні оқимыз. мінекей. бұл жерде не екен? класс екен, класс, класс корейше не дейді дейміз, так, оқылғанда. 여기가 어디예요? 어디예요? посмелее. 교실이요. 그러면 이니 시도 оқимыз, 교실이에요. 교실이요. 교실이에요. 해결님.
이게 뭐예요? 응? 이게 뭐예요? 다시 말이지. 가, 컴퓨터예요. 컴퓨터예요. 걔나? 어떠로? 컴퓨터예요. 여기가 어디예요? 되겠니? 네네. 여기가 어디예요? 어디? 물, 부제, 물, 가이스제로 하다. 가이수제르. 이 물제 교실이에요. 네, 가이수제르. 클래스는 곧 교실대 곧 교실이에요. 교실이요. 클래스. 이게 뭐예요? 클래스. 무, 엠예. 무, 엠예. 컴퓨터예요. 네, 그것도